rejoicing, bringing in the sheaf, bringing in the sheaf, bringing in the sheaf. We shall come rejoice. Malkon Konyal Wimon Keleo, Shebenge Yakasagame, Kiship Korani Yeshu Kristo, Commentator Gorede Shirgo Kon, Ganmark and Yamare, a Kirashman Bukon share, Kagwaza Bebeni, Kamanoko the Domba Shang Lonka. So, a Bible of correct quide, a Rosh Mishalar, Kajis Salonica, Ero de Shogaro, Basparo. Kala Jenny. Ko ta bumakon jengni tele kadu no ramen kabje jok teme tesin amenimi shaje woy ka kore biramin sel mot shu George kabu kwerni yeshu jadak ke dong sogde kabeje jaga sel ka boy benede so rashme amabu kore ka kwide ka gwasa beben ramen sel mot mo kwala lat gwame Mungor ko bi George na point again. A kel mugoro di ngash ka kel mugoro de ngash ko gwaza to kontena ko to kontena de job. Ka the reason gor ka je pinga je rai Bible kana me o te ga mabalat ka kwidu te ga mabalat ka kwida ka te ga mida yar ka kwi kana te ga ran mekan kon ken konash. Te ga ji Thessalonica erode shogaro basbaro adi kwen oka bas bada kamu goro di tiga shop loy muga ngodo badi kwen keleu kaka gwaza bebeno da kon ko bora kwide ko ka roin ko stisha kam kono gor kono bu kon jidin bu kono den nyimar ke damar lan kon kwero ko slash ko shei bos kanta ti kon ke shangara oda ka jo ji do no kon ganin nan dies ka bana shop ka shang longa gen so because be pos gosni dial reilana kun dial menna mungoro bla reshar ko do lana kwaro kus nyamdu re ngwane dia pal ne ka kana Bible lamne ja kuene a changa 5 minute betana ga matot bu kwaro ko the nyode rede kajin gwasame a bana je ganyo ko gwasa beben ka bu kwarne kus be kus ke shodi Yesu Kristo mila kwara inono